Kapod wantiere weche mag mbolea mabandia en ni komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mar pur koro dwaro mondo mak joma osebedo ka uso ne jopur mapacho ka mbolea mabandia. Komiti no bende opako sirikal ka giwacho ni sirikal osebedo ka dhi nyime gi chenro mar chiwo ne jopur mbolea, to johala moko kod apisas moko ketho chenro no ka gichiwo mbolea mabandia. Bende ka giloso e chiro mar Oljabet kar chung' od bura ma Laikipia West bang' ni jopur mosebedo ka ng'iewo mbolea makamano. Seneta ma Laikipia John Kinyua osemo apisas mag KEBS, NCPB kod DCI kuom koso kawo okang' motegno ewi wach uso mbolea mabandia. Seneta no bende dwaro ni apisas mag NCPB oduokne jopur mano nyiewo mbolea na omenda mag-gi. Komiti no wacho ni giseluongo duol mar KEBS kod NCPB mondo oduok penjo ewi wach mbolea go. Ambao ni wakora wanaanza kuhangaisha wakulima wetu. Hiyo hatutakubali. Tutakataa leo, kesho, paka milele. Na ndiposa kamati iko hapa na ni watu waliowajibika katika kazi yao, na najua wataweza kupambana na hilo jambo na waweze kufuatilia, wajue hawa wakora wamefanya hiyo kazi na waweze kumalizwa. Urudishie mwenyewe pesa yake. NCPB irudishe pesa ya mkulima. Wachukue mavi yao ya mbuzi na mavi ya punda na mawe, waende wasonga nao mbele, wapeleke mahali ambapo vitu kama hizo zinauzwa. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa. Lakini mimi nawahakikishia wakazi, Rais wa Kenya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua ya kwamba hiyo nia walikuwa nayo nzuri haitaharimbiwa na wachache wenye wako na tabia fisi. If we have people who supplied this fertilizer, huyu ndugu yangu amekaa hapa anajua nani alimpea hiyo mbolea kwa cereal board. We must get to them and arrest them. Mimi, I don't believe in storytelling or mambo ya skip, jump and what. Hapana. The thing is very clear.